Dumelang ka lapeng le amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. Bommasepala ba mona Freistata ka nnete ha ba sebetse. Mamelang ha ba sebetse ka tsela e nepahetseng. Bobodu bo timme ba ahi phano ya ditshebeletso ho bommasepala ba bangata ka hara province ya Free State. We are very comfortable living with people who are corrupt, who don't have integrity. Mokaubere wa mehleng wa ANC ngaka Mavuso Mosimang ha isale setho sa mokga ona. Congratulations to this fantastic group of players, fantastic mentality, more than anything, mentality. Dipapading Mamelodi Sundowns e hlotse dipapadi tsohle tsa yona tsa ligi ho tla fihlela ha jwale ka morao hlola papadi ya yona kgahlano le AmaZulu maobane bosiu. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse reng baahi ba kgenneng masepaleng wa Matjhabeng provinseng ya Free State ba ipiletsa mmusong ho sietse dipitso tsa mopresidente puo ya molomo fela. Balla ka phano ya ditshebeletso leqeme la metsi le tsamaiso e mpe ya dikgwerekgwere. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ne a etetse Welcome kajeno. There were people who were complaining about water, that they don't get water at particular times, then water gets opened at particular hours. Bommasepala ba mona Freistata ka nnete ha ba sebetse. Mamelang ha ba sebetse ka tsela e nepahetseng. Ba bang ba ile ba diwa ba senywa ka bong ka hobane ho no ho utswiwa tjhelete. Jwale mo re leng teng re aha bommasepala bana re a ba tsosa le mesebetsi e ne ba etsa re a e tsosa e meng ya yona re etsa take over hore e etswe ke rona at national level e tshwanang le ena ya metsi. Office tsa Home Affairs di nyaka internet e strong mo dileng ona. Di nyaka connectivity. It's not always found. So re kwane gore ntwe nngwe e ka re thushang ke di traka tsa Home Affairs. Ebile re direletse maina re di bitsa gore ke Home Affairs on wheels. Nako e ka mo ka re netse 100 fela. Jwale ba mputsa putso e ka nako e right. Next week ka di 15 ro kra tse 100 hape. Este ba di feditse factory kwa Kabega le Moroslin le Thekwini ke tswa mo di factory tseo di a fela ke di bone ba re ba di tiliba ka di 15 re a o di tsia re di kenye di internet di dilo tse ka moka le batlegang ka February will unleash them mo go nyakegang a satellite office re tla phaka traka mo almost every day. Baahi ba Free State ba ipiletsa mo Presidente Ramaphosa ho rarolla diphephetso tsa bona tsa polokeho leqeme la mesebetsi le phano ya ditshebeletso. Baahi ba re polokeho ya bona e ka mosing ka lebaka la timatima ena e haketseng hakana. Basadi ka ho tloloha ha ba fumane menyetla haholo ntlheng ya mesebetsi. Jwale re ne re ha re batjha ba ske ba di fumana re ne re ha ntse ba sheba batjha ba nne ba shebele basadi. Baahi ba re ba hloka netefalletso ya theho ya menyetla ya mesebetsi nakong ena eo mmase o ntseng ho lotha diprojeke tsa ho phatsatlala le ho hlaola bofuma. Mopresidente ha re bulele menyetla jwalo ka gona batjha re dula ntse re iphumana re le ka ga ditjhankane ntse re kena mathateng botsotsi bo sa ye fatshe bo ntse bo nyulu ka lebaka la hore ha re create le mosebetsi. Mmuso wa Free State o re hona le maano a kentsweng tshebetsong ho kgakola projeke ya kaho ya mmila wa R30 e le ho theha menyetla ya mesebetsi. What we had done, what we are doing also is to look into
about the opportunities like the gas that we have and trying to develop, for instance, we have the R30 corridor development, which will bring about the necessary investment, and we are far ahead. We will be launching that project early next year and making sure that we have a number of opportunities. Letona la naha la sepolesa Bekicele le tshebisitse baahi hore mapolesa a tla romelwa ka bongata Felcom le dibakeng tse ding tse haufi, mme mopresidente yena a tshepisa baahi phano e ntlafetseng ya ditshebeletso. Ratela pele mokaubere wa mehleng wa ANC Ngaka Mavuso Msimang o re ho mamella bobodu le ho sireletsa batho ho fetotse mopresidente Cyril Ramaphosa moetapele eo e seng yena. Msimang o ne a buisana le lefapha la ditaba la SABC ho latela ho itokolla ha hae mokgeng wa ANC. Ngaka Msimang o re ka mora dilemo tse 60 e le setho sa ANC o fihleletse qeto ya ho itokolla mokgeng ka ho se ho fapane le o a o lwanetseng. It's been a bit difficult. It's not an easy decision at all. Not at all. Moetapele eno wa mehleng wa ANC o re jalo ka maAfrika Borwa ohle o ne a ena le tshepo e kgolo ho mopresidente Ramaphosa. I think the reliance on people of shady characters, the keeping company with those people, is what has cost the president the reputation that he had. Nakong ya mopresidente Zuma, Msimang o ne ntse a bua phatlalatsa ka ho se kgotsofale ha hae mabapi le maemo a neng a rena ka hare ho mokga. We are very comfortable living with people who are corrupt, who don't have integrity, and therefore we care more about protecting those friendships or not offending those friendships. Ka uleleng mopresidente Cyril Ramaphosa o re ba ikwahlaya ka ho itokolla ha Ngaka Msimang. So we do regret the decision that he has taken, and I'm rather pleased that he says he will want to continue being involved in one shape, form or other in the matters that have to do with our country. Ho sa le jwalo baetapele ba mehleng ba re le ha ba utlwile bohloko ka ho itokolla ha hae empa ba tlilo tswela pele ho lwantsha bobodu ANC. Mopresidente wa ACT Ace Magashule o bile le letsholo la boiketo ba dikgetho Everton provinceng ya Gauteng. I don't work because of the media. You know, I've always said I'm not a product of the media. I'm a product of our people. We have been working throughout the country. You will see us. We are working hard, corner by corner, street by street, village by village, town by town. We are all over South Africa. And here we are today because we are invited by comrades of the ANC who said they want to come and join ACT. And they initiated it, and it is their initiative. And we said, no, that's okay. We also have a lot of comrades here who comes from Action SA, a lot of them, especially around Gauteng. We are happy. So I'm here, I'm alive, kicking, still jumping like a tennis ball. Very confident. Moireboela go amohela mokgahlelong ona wa bobedi wa ditaba tsa ho SABC2. Lekgotla la dinyewe la Mastrata wa Belabela provinseng ya Limpopo le mametsi dikateng tsa e mong wa baqusua ka mo a ileng a utswa ka teng $1 tsa Amerika nakong ya tlatlapo e bileng polasing ya Phalaphala. Kajeno lekgotla la dinyewe la Mastrata wa Belabela Limpopo le utlwile masa a kokometse a ka mo $1 tsa Amerika di ileng tsa utsuwa ka teng polasing ya mopresidente Ramaphosa ya Phalaphala. Leqwetha la moqusua le boleletse lekgotla ka mo moqusua le ba lelapa la hae ba ileng ba hlaselwa ka makgetlo-kgetlo ka teng ka morao tshwarelwa ditlaleho tsa tlatlapo eo ya polasing. Sepolesa sena le direkoto tsa mo moqusua a ileng a nka leeto la ho tloha Cape Town ho leba Belabela letsatsi fela pele ho tlatlapo. Nakong ya ho hadikwa ka dipotso leqwetha la moqusua le ile la botsa potso ya hore na diphuputso tse entsweng di entswe kgahlano le moqusua di susumeditswe ke ho phethahatsa toka kapa kgatello ya dipolotiki na.
ba qosua mmoho le Emanuela e leng Frolina le Ndirinasho Joseph ba lokolotswe ka beile ya diranta tse 5,000 le tse 10 ka ho fapana mme ba tla boela ba hlella kgotla hosane. Hangata ditaba tsa science le technology di tlodiswa mahlo dikantorong tsa ditaba mme ho shejwa haholoholo tsa dipolitiki le tse amang bophelo ba batho. Ana ke maikutlo a mokgatlo wa Southern African Development Community o nang le kabelo sebokeng sa foramo ya Science Pretoria moo diqapi di neng di pepesa dihlahiswa tsa tsona. Ga se gantsi dikgang tsa science di tlhagelela kwa setlhoeng mme seo se baka gore babega dikgang ba ngodiege go bega dikgang tsa mothale o. Dikemedi tsa SADC bao ba leng kwa Science Forum kwa CSIR ba re ntlha ya gore ga go bonolo go tlhaloganya science e tshwanetse go gwetlhiwa. I think because the focus is mainly on reporting on political issues, but I think now that science is playing a key role in facilitating sustainable development, not only in the SADC region but across the continent, I think it's important that we capacitate our journalists to learn about science. Mo malatsing a le mabedi go tswa go a le mararo a foramo basupetsi ba bontshitse dikuno tse ba di tlhamileng tse di ka samaganang le phetogo ya tlelaemete, malwetse le tlhaelo ya dijo. We collect our antibodies from eggs, and with the products that we collect, we purify and we validate them and we use them for developing diagnostic kits. Astronomy has, links to technology, to science, but it's also something that connects us by culture, and we want to use all this to impact positively on the UN Sustainable Development Goals. What we do is we assist farmers, informal farmers as well as rural farmers to actually get better quality out of their soil. Our mandate, as we've just said it now, is to register and regulate the natural scientists in South Africa. Ka moso ke letsatsi la bofelo la Science Forum eno ya malatsi a le mararo. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Mekgatlo ya ditumelo tse fapaneng le sepolesa profenseng ya Limpopo e ne itshwere mosebetsi wa ho rapella ho fokotseha ha dikotsi mmileng o moholo wa N1 ka ntlenyana ho Polokwane jwalo ka matsatsi ya phomolo ya Keresemese a ntse a atamela. Moletlo wa go phepafatsa o eteletswe pele ke mapodisi. Kelelo ya pharakano tseleng ya N1 e tlhatlogela kwa godimo mo letleng la malatsi a boikhutso. Mekgatlo e le mmalwa ya sedumedi ene ya dira meetlo le go rapelela pabalesego ya mongwe le mongwe. We're here today to pray that the roads be cleared. Gotle khanya le lesedi modimo abele all the drivers that will be driving along the Christmas and festive seasons. The significance of today is to work with our government, to work hand in hand with all departments and stakeholders, the police. Le moshomo wa go tla go tlhatswa le go rapelela ka moka gore dikotsi di skebe tša ba gona mo mebitleng. Bogolo re loba maphelo a batho ba bantši ka nako yona ye ya maikhutšo. Ngwaga o fetileng batho ba le 179 ba latlhegetswe ke matshelo a bone kwa Limpopo ka ntlha ya dikotsi tsa tsela. Ubane tsela ye e na le di-accident tše dintši ene re lobile maphelo a mantši mo e leng gore re kgopela gore bakgannedi ba rena ba dikoloi ba ba usang this N1 from bo Gauteng to as far as bo Zimbabwe bo Messina ka kwa ba sepele ka dikoloi tše le gore di loketse tsela. Jaaka karolo ya thulaganyo batlhankedi ba pharakano le mapodisi ba ne ba thiba tsela. Ke Katlagong University tsa SABC Polokwane. Moipejana go kopile maikutlo a hao ka tshebeletso e ya thapelo mmileng o moholo wa N1. Hangata re le maAfrika re dumela hore motho ya tlhokaletseng kotsing wa latwa. Potso ke hore ebe wena o nana ke o baneng se le bohlokwa. Maikutlo a hao ka khatiso ya video ya WhatsApp ke a latelang. Ke nnete ge motho wa rena tlhokofaletse tseleng o swantse o molate ka gore motho ga a hwe wa robala jwale o swantse gore a tsamaya a robale mo polekeng eo e swanetšego ka gore go ka se molate wa mmotsa gore jwale wa sepela o robala kae wa se molate mo go tlo tlholega kotsi tše ntšintši o tlo fetša setšhaba. Ke nnete motho a tlhokofaletše tseleng ka kotsi ya sefatanaga moya wa gae wa latiwa gore o seke wa tlala le mo tseleng o tlo fela o eba le dikotsi tše ntši gona mo ba tlhokofaletšeng gona ke ka fao
re le maAfrika re sa latela setso sela sa kwa morago se re tswa boragolokokolo ba rena ba re rutileng kgang ya gore ga motho a tlhokafaletse mo tseleng ka ntlha ya kotsi ya sejanaga mo wa gago tshwanetse go latelwa ke nagana gore ke kgale tota maAfrika re dira kgang mme fela dikotsi tsa tsela tsone di tsweletse pele go diragala re gantse re dira seo Moirile bua ditshwaelo tsa ka mehla fela. Setsi sa taolo ya dikoduwa provinseng ya Free State se butse mamati a ditsi ditrekeng tse fapaneng ho mahlatsipa a sefefo se thefutsing boholo ba dibaka provinseng ya Free State maobane. Dikarolo tse ding tsa lekeishene la Mangaung Bloemfontein di amehile. Tikoloho ya Teflachte Mangaung ke yona e hlasetsweng hampempe ke difefo tsena tse tsukutlang ka matla. Marulelo a fefuile le difate di motswile. Sena se bile le karolong tse ding tsa toropo ya Bloemfontein. Baahi ba felletswe ke matla. Ke ne ke tshwile haholo ebane e etsahetse ka tsela e ne ke sa nahana. Ke nahana hore ke ntho e tlang ho feta fela. Empa jwale ya re etsetsa bothata bo tshabeileng ha re ka ra robala. Hobane le dikotsi di tsamaile di ba teng. Hana jwale re senyetswe le ke dintho ho qhalakane fela ha ke sana letho karantlwane le ntlo e fedile. Bohle ba nang le kabelo hlakoreng la thekolohelo ba kopanya maboko. Mokgatlo wa naha wa sefapano se sefubedu Free State le ona o teng. Ho nnile ha hlahlojwa dibaka e le hore haufinyana ho tle ho neelanwe ka dithuso tsa botho. Qadile re qadile mona areeng ya Taflachte maobane bosiu. Batho hobane ho ile ha ba le hlokeho ya motlakase ka hara tsela ena na re ile ra decide hore re tswe le di-volunteer for safety reasons. But hape re qadile hape this morning whereby ha re fihla mona na re ile ra tswella ka yona assessment re qadile jwale re se re kenella areeng tse ding ka hara Bloemfontein. Koduwa ena ha e a bona Mangaung fela. Tikoloho tse ding tsa Free State di amehile. Tabe re le ka fola ka thola boemo ka kakaretso hore re kgone ho tseba rona ke matlo a makaya mehileng ke mofuta o fengwe wa tshehetso re tlang ka ona ka bo madimabe le ho checka rona ba amehileng ba ileng hore ba dipetlele sentse re na le hlatsipa le leng le re dutlileng la ngwana dilemo tse tsheletseng a senga re sile mme re batla fela ho bana le seemo ka kakaretso. Ho ya ka batshebeletso tsa bolipi ho sa lebeletswe pula tse ding tse matla tse tsamayang le mea e fokang ka matla. Konelo le Khafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. Ka o le leng se ka ba selemo jwale dipula tse matla di ne di se batho ba bangata ba sena bodulo Nkomazi. Lucia Vilakazi ke mo IM nya lahletsweng ke tsohle. Dikgwedi tse robong ka mora maemo a tshosang. Yena le bana ba hae ba bararo ha bana le hae le weleng la bona. Thile nana mhlalo Ore a ba so thuswe ka letho. Ore ona dula ntlong ya phapusi e lengwe ho fihlela a kopa hore a tliswe ntlong ena. Ore ha tsebo hore e ba monga yona a kare a tswe o tla ya kae. Khona ukuhlaliseka nalomfana ngivela lomfana. Le ha lena ke le bolukile mahlatsipa dikgola. Empa mangata mahlatsipa a sa itsamaetse mona ka lebaka la kgello ya matlole. Ore thepa ya bona e ngata e senyehile ho kenyeletsa le ntlo ya hae. Ore ha ba soka ba thuswa ho hang. Imaspara isitshele Ore masipala o ba tshepisitse hore o tla ba thusa empa o fihlelela ka jeno lena ba soka ba fumana thuso. batasineketa ama-shelter. Mmuso wa province o so beletse ka thoko tjhelete e balwang ho diranta tse milione e feelwang robedi bakeng sa dikoduwa. Mme letona la bodulo Speedy Mashilo ore mahlatsipa a ka kgutlela lehaeng lena. Currently in the area called Kamhlushwa we have almost 3,000 sites that we have developed as the Human Settlement Service. There's 1,200 sites available, and that's exactly where we want to take them so that they can have a proper settlement. Mashilo ore batla buisana le mahlatsipa ho lwanyane mme a batlang ho kgutlela lehaeng lena a ka etsa jwalo ka potlako. Mui ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta e ntlafetse ka presente e lengwe fela ya bontsha phethoho. JSE e kwetse diabo di sa sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa le tsona di sebeditse hantle empa di tswela pele ho weba ka monyebe o moholo dikgwedi tse tsheletseng jwale.
Dipapading re fumana hore mokwetlisi wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns Rulwane Mokoena o tlotlile dipapadi tsa ha tsa sehlopha sa hae ka olwana ya khumamela papading ya maobane bosiu kgahlano le AmaZulu mo ba hlotseng AmaZulu ka ntlha e lengwe ho noto. Moebu Lepibo a latela ka puseletso Mofokeng. Tidiswa ke itebohele ke be ke dumedisa le hona mohi ke dumedise re sheba dikarolo tsa bophirima tsana ha o tla bo sena dipula ho tla bo hlakile mme re sheba dikarolo tsana tsa bohareng o tla bo kwetse ka ho kgetha dibaka ebile dipula di teng ke diperesente tse 30 ho isa wa tsheletseng mme diperesente tse di tla ya jwalo ho ya dibaka tse botjhabela tsa naha a tla re shebile tsatsi la hosane dipula di tla batla di fokotseile haholo mona province ya Freestata go tla sala fela dibaka tse botjhabela bo hole tsa province eno mo ho le dibakeng tse ding tsa KwaZulu-Natal ka mana ka Mpumalanga le Limpopo a thentle le mona ha re shebile ka mana ka dibakeng tse bophirima re ka lebella hore pula e be fela dibakeng tse borwa a tla re shebile hona bosumbona re ka lebella hore ho le maemo a ka ban le dipula tse kotsi mona mo re takileng teng ka bo sehla teng a tla re sheba tsatsi la hosane re ka lebella hore ho le maemo a hleng ka hlohleletsa mollo dibakeng tsane tse kapa Leboya ha re shebile temperature ka kwano ka provinceng ya Gauteng ho tla bona le maemo a hleng a futumetsa ho le tla fihla tsa 20 mona Johannesburg le Soweto ha le Pretoria tla fihla tsa 20 mme a re sheba ka mane ka provinceng ya Limpopo teng ka lebella hore teng ho futumela haholo ka mane ka Polokwane mme tla re shebile dibaka tsane sa le phala le ho tla tshesa haholo ka tsa 20 ha ile ka mane ka Mosine be tsa 20 mme a re shebile ka haro province yani ya Mpumalanga teng ka lebella hore ho le maemo a tshesang sebakeng sena sa Sekhukhune ka tsa 20 ntle le mono province ya Mpumalanga e tla ba maemo a ka karetso e tla be le maemo a tlabeng a hlakile ka ba kre a tla be a futumetsa haholo mme a re shebile ka hare ho province yani ya KwaZulu-Natal teng ka lebella province na KwaZulu-Natal e be le maemo a hleng a tshesa mane Ladysmith ntle le mono bogolo ba province o tla ba le maemo a futumetseng ka hare ho province ya Kapa Botjhabela teng ka lebella province na Kapa Botjhabela ho le maemo a hleng a futumetse tla fihla tsa 20 mane maletswai mme mo lebekeng tse Makhanda le hona mane Tebega o tla batla ho phola podile ha re shebile ka hare ho province ya Kapa Bophirima teng ka lebella hore ho tshisa dibakeng tsena tsa bo Beaufort West ntle le mono ho tla futhumala fela ha re shebile motse Kapa teng ho tla ba le maemo a hleng a batla a phodile mme ka hare ho province Kapa Leboya re ka lebella hore province ya Kapa Leboya e be le maemo a hleng a phodile dibakeng tsena tse borwa fela ha re shebile dibaka tse Leboya re shebile ka mane ka Appleton ho tla tshisa lona Kimberley ka tse 34 ka hare ho province ya Freestata re shebile dibaka tse bophirima tsa province eno ho tla bo tshisa di tla fihla tse 34 ka mane ka Bloemfontein la re shebile ka mane ka Forest Smith di tla fihla tse 33 ntle le mo dibakeng tse ding ho tla ba le maemo a hleng a futhumetse mme ka hare ho province yani ya Kapa le bophirima teng re ka lebella hore province na le bophirima e be le maemo a hleng a futhumetse haholo ka hare ho yona mme ho tla tshesa dikarolong tsa tsa Mahikeng ka tse 35 mohi tsena tsa bolopiki di be kana ya kgale yae Dibile hakalo tsa phirimaneng ena fumana tsa Setswana hosane ka yona nako ena ke o Ditaba.